Hello Central Mindanao University! Hello CMU1s! Welcome to Kinabuhing CMU1. Karon naa na sa tay kauban usa ka estudyante diri sa Central Mindanao University and not a college student because this time it's a master's degree student diri sa CMU. He is a second year Master of Science in Agribusiness Management student. There is a Central Mindanao University from Manay, Davao Oriental. And he is now currently working at Davao Oriental State University, Baganga Campus. Guys, CMU1s, kauban na to karon si Sir Vincent Langguay. Hi, Sir Vince. Hi, ma'am. Good afternoon. Maayong hapon. Yes, and welcome to Kinabuhing CMU1. Thank you, ma'am. Ano ng CMU po dahil tuod ka? Actually, ma'am, sa CMU nag-eskwela ma'am kay actually it is recommended by our professors na sa CMU nag-eskwela because no other schools offers the Master of Science in Agribusiness Management in which inline siya sa ang ginatudlo I see. in our university. Yeah, but wait, unsa ka nga year ni graduate o college? Then pila ka years ka ni pursue master's degree? Actually, ma'am, I graduated 2018. In 2018 with what degree? Bachelor of Science in Agribusiness Ay, Management. agribusiness gihapon. Yeah, why agribusiness? Ano nag-agribusiness doon ka? Murag ihatag siguro sa Ginoo mo. Mo gid ang iyahang Mao pag yun ang imong first choice katong pag-enroll nimo dito sa nag-college? sa Davao Oriental State University, Or Sumati. pero back then it was Davao Oriental State College of Science and Technology. Di na ta sa CMU, Sir Vince. Kumusta imong CMU life? Happy ko ma'am na naa ako sa CMU. Sige daw, what made you happy? Happy ko ma'am kay natagaan kong opportunity pa gani to continue further studies na I thought dito ra ko kutob, tabi sa kutob. And then thankful po ko sa ako ang eskwelahan sa institution sa Davao Oriental State University na natagaan pa kong chance na uy, naapaday ko ikabuga. Pwede pa di ay. Meaning, wala nimo na na-see sa imong self na magka-masters ka? Wala ma'am, pero nagalong ko na unta. Pero wala gid ko nagdamo ma'am na maka-enroll gid ko. Originally, after graduation or maybe before ka ni-graduate of college, what's gid imong plan? After, mag-work lang yun or Work lang sa kung professional development, wala gid na sa imong mind na mag-master's Wala, degree? as long as makatrabaho lang ko, maka-provide ko. Unsay memorable nimo nga experience diri sa CMU? Memorable ma'am. Kanang masunod na ako sa gate mo. Main gate. Yes ma'am, kanang every time maabot ko sa CMU, dili dayon ko musulod sa gate. Dito ra ko magpaabot sa gawa sa gate. Why? Kay I thought dili na sila magpasulod o ini gabi o ini kadlawon. Dito ra ko magpaabot sa gawas ma'am. Usahay katong mga So, nag-start how long ka dito ka-stay? maabot ko diri ma'am mga launa. Matulog ko dito sa shed. Then pag abuan Oh my kuan. Yes ma'am, kanang experience din. Pila na nimo ka days or weeks or months na imo nang ginabuhat? Siguro almost a year ma'am. Kanang gikan ko sa gikan ko sa pag-enroll hantod sa ay pwede di ay pwede tayo ko makastay So, sa wala homestay. Oh my God! Kasi wala Yes, din ka ma'am. nag-ask lugar or anyone here na like the security guards kung Wala sir, na po, baka ma'am. pwede mag-sleep. Actually shy type ko ma'am. Ulawon ganyan ko sa camera. Introvert. Yes ma'am, pero shout out ko sa akong mga Sige, kasi dahil gusto i-shout out na ituod. shout out ko sa akong family ma'am. Saan lapit sa... actually ang family na ako karon ma'am kay na sa hospital ma'am. Kay my father battling a disease called COPD. Nagalis ulo ginawa kong papa karon ma'am. Actually, gikan siya sa ICU, nakagawas siya karon sa ward pero same lagi pa niya ang status. We get well soon, Papa. And you are here, di ba? Karon pa, Yes, karon pa mo na human sa inyong comprehensive exam. 3 days. Ano 3 days? Pila ka subjects per day? Duha ka subject per day, ma'am. Per And then, subject? kulang gani siya, ma'am, kay tungod sa kadaghay. Pero,
nakaalat na gud nakaalat na gud ng mga No schedules and exams. So, kumusta ang comprehensive exam? It was fun, it was hard, but Especially imong utok na sa imong papa na adito yes, nga ma'am. nasa- Actually, before pa mo ano ni ma'am, naka-schedule naman ang comprehensive exam. Ngayon ko sa akong mama na base sa kasimana mawala ko. Ay, because of this. oo, sa comprehensive exam niya, niya na siya, biyaan ko nimo. Oh. Niya na ko na kung pwede pa lang di ko mulakaw pero kinahanglan lang po. Para mo po sa Yeah. natuwa. Yeah.